Hello, this is day 2 niko. Adong sigi vlog sidi koi Government of India na app sama semi mobile app sama semi hanta ki koi pandemic koi river COVID-19 gi matang da sigi app sigi maming sina Arogya Setu na sigi jamna kana ni khali ko doga yamna review su jamna je positive point fangi sigi apps na kai no tak je hare ga koi self assessment is narabra COVID-19 hanta ki aijina jaga am sa pakanda ai location je trace torakanda aina seliva jaga je risk factor labra risk labra laitebra habadu loinimo engonde alert pirakada adoga sida loinimo haidi what is COVID-19 magi symptom na karino magi precaution measures na karino kamaina maktokani habi information ju loinimo yawi aduna jamna pipa mb ni koi android phone ju phangi aduga iOS phone gizu fangi ko aduna system tang yiminasi aduna sidele ko apps ase Arogya Setu harisini magi download tong bagi magi link adu agi description box ta ai hapsarake aduna sida in hana install toroga leira agi phone number lemu hap kare sida phone number ta ka tai kai gino da ina jaga am da chalure ba jaga am chal mi khara thengna ure adu mi ma khara madugi marakta mi ma positive oire ba oiragadi aigi phone number ki through the moin aingonda alert torokane ba haidi aije risk kyam lei leite moin loimu instruction pirakane ba doctor butana robo hairo amabo haire ko ko odagi sigi apps asida koigi helpline center number ma'am yaw state wise ki koigi manipur gi jawri ko manipur gi na to 03852411 668 ne ba ko adagi mas sikak natana koigi self assessment to way is COVID-19 narabra habi sida moina questionnaire me am piri sigi questionnaire me am se koina fazana pukchel sengna khumbiraba menbiraba madugi matungina is COVID-19 je narabra nadabra risk lebra leitabra habi mazuloni mu fazana sengna talakane ba madu kaktana tana koigi COVID-19 se karino symptom na karino kamaitona protect tawgani kari precautionary measures lawgani haibigi kanaba information mayam yawri ba sigi apps asida sigi apps ase idiam nam kanai na khaliko aduna sida piriva information mayam ase koigi Ministry of Health na piba information ngatani genuinely fact na teko aduna hariv app ase idi mipum khudimuk loinimo download to honingi kaigro da koi loinimo hariva pandemic COVID-19 digi loinimo safe oina lainena ba aduna sigi apps si somgi family members adiki friends relatives me andole mu share to piyo dugo loine mo idi download toroga install to honingi ko aduna aigi masigi di video si da lotion jara ke duga aigi video si pami ba tholaga di like to piyo share to piyo duga subscribe to piyo ko